هون بخير هاتن يكمين كونغري مجلس جن لتبقر أجواك ديمقراطيك ده جتبقر ورخستن جنان جي مجلسو سازين جنان كرولكي مزن ده آبابونا شورش جن ده جي گرتنه هون تبده بخير هاتن سر چعواتن بجنا بري خستن كري مسوغريا جواكا ديمقراطيك بوي درشمين امي دست باوا کرنا مجلسا خوي جن ببن راست ده دست بيكا شورشي ده حطاني نها رولكي مزن يا تبقر جواكا ديمقراطيك ده آوا کرنا شورشي ده هبو وقاف بقاف جنن قو دجيه خده دناوي خواتت گرتنه هزکی مزن دانوین خباته کسین کو کدیکی مزن دشورش دجی گرتنه و بتایبت دناب تبگر اجواکا ديمقراطيك ده جنین کو بونه میناک بونه هفسانه دشورش روجاوا و باکورجلات سوری ده امبری هر کسی دامزران دناوی کنگری لگیان شهیدان پیروز دکن جنین گو کلی کدانه جنین مینا صالحه و پلینان جنین مینا زهره و جیانان جنین مینا کو کاریبون جان خفدا بکن انداوی ده برخدانا بنداوا شهیدان ام دیسا بینن سر زمان پیشنگی ما شهید ما کو امی هرتم دین داری وان بن مینا منیجه و کرم و زریان مینا صالحه و پلین و جیانان به هزاران شهیدین کو بلکی ام نکارن بینن زمان لید دلی مد جیان دکن کلی بکلی دناب خبات مده تیم بیرامه جبر دماغو اموانتینن بیراخواه ام کداوان جی بیکتینن ده همی رنگین جناکو ایرو الور حاضر جما مستیا بگره حتانی کدکارا جه دفتوران بگره حتانی پارزرا جه اندزیارا بگره حتانی هنرمند و روشنگیران جه تواهی بشن جیانه کو رولکی مزنه جنا ده آوا کرنا جواکا ديمقراطيك ده رول لیستی اوه پیشنگتیا پینگاوا چارسریا آشیتیا ديمقراطيك و جواکا ديمقراطيك بکه پینگاوا گوره برا پو انداوی دست بگیری به دست جنین ایرو الور حاضر و تواهی جنین گدناو جواکی در خبات و تکوشینه ده دل مشانده امی هر تمورا خواه لدیرو که بخن کو امی پیشنگتیا هر پینگاوه کی بکن پینگاوه گو شهید آشیتیه رولکی مزن تیگریستی وکی شهید سری سوریا امی بوان شهیدان ده انداره بی خطیبن جبگو ام کاربن راستیش جواکک ديمقراطيك آوا بکن جواکک گو خوین تیده تنبه جواکک گو کشتن تیده تنبه جواکک گو تالانی تیده تنبه جواکک گو هرتم جنه پیشگوه دکی تنبه نرینا گو ایرول سوریه دایی دیا کرن کوژن و جارکی دن بگرینن کوله جارکی دن جن پیش پرده ببن نا برنگی و بحابونا و ویدری امیج هر کسی رن و بده ناسکرن کو جن تم و هرتم پیشنگا جیانه جن و هرتم ماموستا جیانه به جن و هرتم کاره به تجربه کجمال دست بگیرید ناو جواکا خود بلاو کری لروجاوا دست بگیرید با پروژلات سوری بلاو کری لبا پروژلات سوری دست بگیرید تواهی سوری بده جیان کرن و به آوا کرنا روجلات اکنابین ام جواکک ديمقراطيك دي آوا بکن اوه هرتم هولدانی تواهی جنن گدنا تبگرا جواکا ديمقراطيك دبن جبونا اوه انجارک دن خیرهاتنا و دکن اون دامزراندنا کنگره کمینه جن دی مجلسا تبگرا جواکا ديمقراطيك دل و پیروز دکن و سپاس بلو
أجي تبعي هبالين حاضر تبعي جنن كود تبدأ من جديد كده تبقى رجباك ديمقراطيك ده يجو كدام دبي بجوا شورش يده جبركو كدام براستيجي ديروكا شورش عمده خدانجي كي تايبته وجناجي هردم تد بشرتي كده وهمان دمد شهيدة تبدأ من جهنم جبوجي الشخص شهيدة تبدأ من الهمبر تبعي شهيدة شورش يالجش نخطة لنا وتبعي هبان انجن يلفيدري ويانا عماده بوسيلة في كونغري وانسلار ديكن يعني إلو راستي هرما ما قلك ألوزة وصادياركو أبا ألوزيجي ويدريج بكن جبال نيجي قلك بلان هنا نيجي قلك شر بور وهيجي دياره كو وين هرم رجلات نافين و اف بفچونا لشکری اف بفچونا یا بیردوزی اف بفچونا گو تکرن خویای کو بفچونا بردوام بکن بگمان سوری جی یک پرچه اساسی وی پی بجوی جبرگو سوری جی دناو هزه ناونتوی ده پرچونه جدی هی و هر کس دخوازه که نفوذ خواه سوری خود بگن جواجه ام دبینن يعني اف روشا سياسي كويرو الهرمية تقاومة ترب بأوايا جدي وباندورا خوا لسر روشا ماجي ولسر بيشا روشا ماجي ويبكن تشتا أساسي يجو أم بدن ديار كرن اف ألوزيا والهرمية هي ديار دبي كو براستي يعني بري بازن شر برای بازه پفچوینه پرسگریک ناین چاره سرکن جه هرم امره فکره کی نه رای بازه کی نه پرادیگمای کی نه پیوستش بگو پرسگریک بین چاره سرکن جبر ابرو شاشر همو آلان جیانه تک بریه و او ساله گیری کو هر تشت بویه گریک دنابا گریکه جبو کو اف پفچونانا بداوی ببین و جبو جانه کی آرام جانه کی دموکراتیک پیش بکبه روله کی پر مزن بکبه سرمه وکی جنج جبل هلی زده جبایا زحمتی تکشینه و یه هری بهتر باندور دبجنه وكي روشة سياسية وروشة والهرمية تقاومة تبعي هيزن هجوموني هيك جيبو بجراندي خواب باريزن دناما هودالي دي ومستعدكم محاميها بكم قربان جيبو بجراندي خواب براستي ايه بود سوري ده وايه تهرمها وجلات ترابين كسب المنا فكر حتى يعني جيبوان كيف حكم بك شاوان بين حكم كرن قد نمهم جبوان شر تقاسة دريج بك تقاسة بفجون هبل نمهم آمهم بجوردي خواب باريزي أمجي بيوست دفع دربارة لسر تو perspektifa امكار بكن وحركات بكن perspektifa يكمين بيقومان جبو عاشتي آرامی دموکراسی پیش بکه ام گرکی بخبتن و دوی درباره ده چیش دسته مبه گرک ام بکن لیل کلک آویجی پیوسته ام بزانمین که هین شر نقدیایی به مخابن يعني و پیوسته ام دوی عالی دنیجی امدکاری خواه و مسئله پاراسنه ام گرک بهز بکن نها هودانك واهي وحتى دفش برد يعني يجنا هودانك هيكو هسه سوريا ديمقراطيك بلاد بجن يعني بيويس ناكي إذا أرتشا سوريا هي إذا نظام شيء ليه
em dibêjin rewşa Zahir, rewşa Duziya diyar dikin ku hîn bêtir gerek em sistema xwe parastinê xurt bikin û gerek em xwe nexapînin. Eger jin îro li Sahil tên sevîkirin, eger tên kuştin, eger tên revandin, xeterî li ser me jiyê. Ji bo em ê ser du lingan tekoşîna xwe pêş bikînin. Yek lingê demokrasî, lingê aştî, lingê aramî û istiqrarê ava kirin, li kêleka wê jî gerekê em pergala xwe ya parastinê dest jê bernedin. û gelek cara ji me gotiye, yani ji her carê zêdetir, YPJ ji her carê zêdetir, HPJ jin ji her carê zêdetir, asayîşa jin bi rastî evana ji bo me mijarên toger nebin nabin. Ji bo em azadiya xwe parêzin, ji bo em pêşeroja xwe parêzin. û ev ya bêguman ne tenê erkê hinekan, em tevayî jin hîn jî sitê mecbûr kêrê derneketin. Hîn jî xeteriyekî wiha pêşa me heye. Em gerekê bi wê ciddiyetê, bi wê hesasiyetê tê bikin. Mijara dibêjim ku ez bêjim îro di rojhilata navîn di Tirkiye wekî girêkekî kor li hemberî tevayî pirsgirêka disekin. û çi gavên ku ji bo çareseriyê tên avêtin Tirkî wekî astengî ragoste û yan birêka şer yan birêka astengiyan nahêle ku herema me û Sûrî û heta bi giştî demokratîze bibin.